ko gaka mare le mobu le ntho mobu le santa ntho ya ko lokeng le ntho because ke itse la tsa mobu masi sporto o pile ko metsi bile masi sport yes that's what ke masi sport le ya le na Wild West mo ga di feme ka diplotong ka di ploto mama o tlatse didima wena o rata go tlatsa o rata go tlatsa wa tlatsa o tlatsa eng ha le gona le tate le tlamitsa motlatsi motlhotlho wa go tla tate motlhotlho eno mo pompa go blo go ba sport a gona le santa a gona le santa mix ba go tletse metsi mataka go tletse metsi ye tshusa le majo a te foi go tletse a ke itse tlo dira ka wona tla bona a re la ke re bile ka go tshwatse re ne baruti go dire moruti o dira di miracle wena go tlo dira miracle ka isa wetsi baba re mara ba kira mo gatsa ka kira ema ke batla tšhelete for something mara bo re ba itse business ya boom batla tšhelete ya holiday ke tlhaka mo le ka hey ka yesa kusasa ba ye ke na kwale aba bula yo ba ka tla ke mo gatsa 20,000 ka tsano e ka tsano yana ko re kana le tšhelete ya holiday ya no ka le tswa khelegana e re se ka idile mara doc ke le faune honestly speaking I had the feedback from that okay from different people okay decision okay the greatest kid the first part ne bu ya gore batho ra tshameka mo bophelong later ha re tshwantse re phomole ke gone re starta that we're discussing with some other people that was a crack of the whole thing or mara mo November bua nnete whether we like it or not ra tshameka most of us ke dutse ke shebile doc har batho bana le mabaka a fapaneng mara o mongwe at the age of 65 ke gona feleletsang at the age of 65 mara ha o ka o mo tracer motho ona para di label motho ona khana di kulutsi ha tshantsa tse pension a age ke gona gantle. Now I'm going to tell you why. Kiak. Ndili go thabe tlem go tswa. Thank you. Embenja. Ah, tla go ke. Ntho. Ate moruti. Are tsere ana. Mama ri dumela. Go hela ma. Ka di fetole ra di tlang khogela. Re go serious. Ke ka mo yana. Ke ne ke bona e lentsha. Ke re gollotse le ba. Ntho se le ke tle Momamedi wa Motheo FM ka di 31 e tla be le laboraro. Victoria's Faith Ministries re na le tshebeletso ya crossover and now re tla be re kena ka 6 mantsibua a ke re tlwaetse Momamedi wa Motheo FM go ba le di consultation ha di tlo ba teng re tlo ba le tshebeletso ka 6 mantsibua e tlo tswa ka 6 the following day ke crossover tshebeletso and taba tse monate Momamedi wa Motheo FM la tseba ma Victoria's le baeti ba ba ntse ba tla ka di 31 Dr. November na le ntho a ba a yetsa ibile re se re tlwaetse gore ka di 1 re a hlatsuwa Dr. November tla ba re fa grape ties a re fa and then re ye hae re lo hlapa hae mare selemong sen taba tse monate ko hore re ya nokeng Momamedi wa Motheo FM ha re qeta crossover fela ka di 1 re tla be re kena di transporto tse arrangitsweng and then re tsamaya re ya nokeng Dr. November a ilo re hlatswa dintho kaofela tse bohloko di sala nokeng o tswa o le motho ye motjha mothanang le di goals Momamedi e hle jolo ka di setone e hle jolo e bila hapa krena le tshebeletso le batho ba tlang ba ngotse dintho tsohle tsa bona Mamedi a krena tso di 31 tse di re ba le ka se karakere ke rona man mo o tlang o ngotse dintho tsohle tse bohloko tse o etsalletseng then o di ngwala fatshe ha o qetile o di ngwala o tla ka tsona ka di 31 mantsi wa fihla di kenya kara le ka tseleng then re tshisa le ka seleng o seng ha re qeta o tshisa le ka seleng le mathata ohle a hao ha re qetile and then
ha re qetile re a tsamaya re ya kae Hey, Ntate Moruti. re lo etsa ntho e bitswang cleansing E powerful because ha re pata mathata a rona dintho tse bohloko tse re etsahelletseng re tla be re anokeng re lo pata le motho o experience tse dintho very powerful. re tla be re pata motho yo Ntate Moruti. agree bile e tshotse le Bible e re ho kolobetse mara re kolobetse yena se kolobetse Ke cleansing. ke cleansing ke o cleansiwa ke o hlatsuwa dintho tsohle tse bohloko dinyama diqito kaofela mamelo a karata se kolobetse yena but ke cleansing ke ho hlatsuwa bo madimabe di eng tsena tsohle tse o etsahelletseng ka di-25 mamelo a karata ka 2025 yana mamelo a karatang so ke o cleansiwa mamelo a karatang so ke kopa mamelo se ka ba foswa ke tshebeletso yena ene ebile ntho ya tjhelete ya teng e cheap ma haholo inyane ke sa re ke bokae ke 300 mamelo a karatang ke 300 o ro tsamaya o lo cleansiwa mamelo ke batla re a kena tsatsing lena before then le mo Facebook mo profeta wa ka thank you mamedi le tsepha la ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke Pastor November ke le tsepha la ka la Facebook kanti la TikTok ke Dr. November ke live o tsona Dr. November ka Pastor November ke live o tsona re kena ona jwale ka 10 mamedi jwale ka Ntate Moruti a tshela qata ngotsa le Ntate Moruti ntule ba tshela na go hle amila karata Ntate Moruti ke re tshwara ke di stress gore o tshwara ke stress a o shwa feedback o thaba sotle gore ka re ke market ke mabane ke nana ke re bare ke bona wa di kere ke tsena ona le kere ke tsena tlela di gate ya tsona o ntse o tla di topo tse telele tse senang di vete tse kokotang piano tantse kokota piano fumana ona le gosa ya go fela me mana no tletse ga ti buyela ke ka nnete ke bona ba di kere ke dilo tlela di gate a go ne serious tlhejara ya hele ya tu di ke batla ke serious ha go bona batho ba se godisa ba itlhaleti ya ya re tlhekotso le kokota watso Moruti ke batla re khutlele nthong bothata ba rona bo etsang gore re bapale se ne ke le mo mamedi le mama kgetho bothata ba rona bo etsang re bapale re lebala re bophelo bona le 7 years ya khora le 7 years ya tla we always forget life in 7 years khora le 7 years ya tla Babile ina le etsa example ka di tshotshwane tsena tse reng maslauka ke maslauka alatang arwalla maslauka arwalla ya as arwalla ka bona abe alumedi dinto di stick mahlokwana abe mahlokwana because mahloko maslauka ijaza ke shop mamedi a tsema maslauka ke maslauka arwalla ene ro tete khane Ntate Moruti Anzante. Akita bathom ba ja everything ke tsa ba ja. Ba ja so. La itse matlaka. O tla bosile. Matlaka ke lo tsere ke di tshotshwane. Ke 2018. Oh ke 2000. Ke di tshotshwane tse tla thola di tshwere matlokwana. Di le ngata di tsamaya ya tsela. Ka line. Ke matlaka ke ntho. Akitse di bitswang ka. Le na ke tsene. But nthe ke batla go tla o yona mamela ka ratang. Most of us mo mamedi wa Motho FM re bapala nna ke tse batho ba tshoretsa jang gore re hlala e fiteng batho ba bapalang ke batho ba tshoretsa gore when re bapala we always forget or nako ya 7 years ya tlala ya amen when modimo re file grace ya o ba le tšhelete ya o re ka kopa re ka ba le dintho tsohle tse re di hlokang mamelo a karata we don't use that grace ka tsela e right now re etsang ke ane yo re impressang batho ka yona mo re aparelang batho re aparelang different tsa rona re posta mamela karata re posta and re etsang and since e bile hona le bo Instagram hona le bo di
TikTok o na le di-profile pic o na le boe jwale mamelo a rata Satane o tlile ka strategy se so sang because now re computer le batho ba re sa tsebeng in a reality life re ba phela jwang in a real life ba phela jwang o thole computer le motho ya dulang ntong Zanzibar kapa computer le motho ya dulang Pretoria ke ka Pretoria o computer le motho ya dulang Pretoria yo o sa tsebeng gore o phela jwang yo monang mane mo social media so ntona yetsa gore mo mamela ka ratang re bapale now re no mo mo jwala re samele ba gotsi mamedi ke bua tsena gona le ba tawang ditšhelete tsa bona ka sego and ba tawa ditšhelete mamedi a ke lwantshe bojwala mhlomong bo ntate moruti ntuli ba bona ke ba tloetsa hambe ke ba tlo bua hampe se ke etsa mohlala mamedi wa karatang but se kere ha kere le skela bo ntate moruti ntuli why o ba personal Mara o tletse nna mosho no ke tlhalosa gore abuse no ke tlhalosa it's for an example ntate moruti ke dira example one of these days ke tla mo studio wa bona lo tse di ntate moruti pepe na hana se ke tla mo studio ke le so ke batla go tla ntwenyena mamelo ka ratang but bayama we don't mar when o sheba radio ntate moruti batho ba nang ka yona you will see gore batho ba tswa re tsenela the way re rata menate ka teng wena mo mamelo ka ratang you will see and ntho botlhoko mamedi when ke ne ke shebile mamangona tlile stadium Toyota Stadium ho tletse man and ke lola ka ere batho ba tletseng ka fela bana ba ile monateng ba bang wena se le ke le mme mageta ba bang ba bona bana le ha ba sebetse ba bang ba bona ha bana tšhelete mare tšhelete ya monate batho ba intse ba intsha mamedi tšhelete ya menate batho ba intsha tšhelete ya ho heva fadi batho ba intsha tšhelete ya ho bapala batho ba etsa re aparela batho re philela batho re etsa everything for batho now bothata bo hlaka mme magete le seleke a tswa botlo hlaka ha o so hodile mane mone ke baka teng ka hore re fitla station sa desperation man mo se re le desperate man mo batla go bona bophelo ba bo se bo le right ke tsa sense ba ke man mo ha o so hodile ke man mo galang bona bophelo ba bo se bo le right now ha o so batla bophelo ba bo se bo le right mamelo ka ratang o so le desperate o so le ke yona desperate mo mamelo ka ratang unga thuso ya mang kapa mang ke go ba o iphetsa unga thuso ya mang kapa mang mo mamedi a ke buile shano a kere ha se re le desperate mo mamedi a ka rata o so batla go bona bophelo ba bo tshintshile o so batla go bona o so na le hahao o so batla go bona o na le o so na le dintho tsena ka fela mo mamedi ke mane mo o yetsang mo o leng o nkang eletso ya mang kapa mang that's when begging fitine ne ke bua ka hore baruti bana re kena mono runa baruti wena mamelo ka reta le disangoma re kena mono ka nako yo batho ba leng desperate ka yo re hlaha mono ke go ba we pheta re hlanene ka nako yo desperation ka nako yo re leng desperate because se le ke le mo mamedi wa Motho FM who easy ho bapala ka motho desperate yes ke go ba we pheta mo mamedi who easy ho bapala ka motho desperate and matsatsing ara who easy lo profita motho desperate because motho desperate ha o sokole that is why ke tlole ke mametse la shebeletse mo TV o tlo mo ruta ntsa botsa motho are you working a botsa motho wa motho a botsa motho tlo mo profit wa sebetsa motho ba ra ke sebetsa una le bana motho ba ra ke sebetsa ke na bana kapa o nyetsa ha ke anyalo moruti bile ona o profita aba profita ka information yo mo fileng aba no I can see there's a job that is coming to your life because you feel in
file information a ba re no ke a bona ho sebetse mara hona le mosebetsi montate modimo re ko bolela hona le mosebetsi o tlo buleang and then tate modimo re ke hona le monna ya tlang so re profitwa that is why ke re matsatsing ana monate ba moruti ha ke tse batho ba ntse ba sokola go ba ba ruti le sokola him because boruti hona jwa le bo monate le bo profita bo monate ka tsene makatsa le bo ngaka le bo thuela di simple because o capitalize this desperation ya batho ba batho and the desperation ya batho ba batho yetso ke ntwe one ke bofutsana le bohloki tsa o re bile le chance ya o di change marisa ka ra di change because ba ba runa mo mamedi wa karata batho ba hloka ke batho ba bile le monyetla seneke le mo mamedi wa botho FM hona le batho ba bile le monyetla o change maphelo a bona batho ka bomadi ba bi wa tsa ba yentse ha ba ka ba sebedisa monyetla wona ba ile ba etsa ntho ne re bua ka yona bekeng e fetileng ya bana ba Israel ha ba se ba tswile Egepeta ba le tseleng e yang Kanana ha ba le tseleng ba bile re ba etsetswa namane ya Gauta ha ba qetile ba dula fatshe ba nwa ya ba celebrate namane ya Gauta mara ba soka ba fihlela ditorong tsa bona ho sengwana mo mamedi a ratang hona ntwe batho ba sa tsebe ke kopa re ba le lengolo lena ka peleng ya buka ya Matthew chapter 4 ko bontshe santse mamedi wa karatang Matthew chapter 4 verse number 1 ere ya ba Jesu o le kwa o iswa ke moya feleng ho ya le kwa ke diabolos verse number 2 ere a itima dijo ka matsatsi a 40 le ka masiu a 40 anto lapa o mamele statement se Jesu etsa jwang anto lapa verse number 3 moliki a mo atamela are haiba o mora wa modimo ere ho majwe ana fetola mojo ana bohobe a mo araba re ho ngotse ho thwe motho ha re tlwele mo shaba satano yentseng satanic haka before desperation come on tate moruti inka place before desperation inka place morana Jesu Bible re Jesu o itime dijo for 40 days and 40 nights when morana Jesu a itime dijo mo mamedi Satan hatla until Jesu alapa come on tate musa Jesu alapileng mo mamedi wa karata ke mane mo Satan a hlahang ka di suggestion a hlahang ka thuso a batla o thusa morena Jesu a batla o advise morena Jesu ka o batla o thusa morena Jesu ka situation se o Jesu le ngotsona o re morena Jesu ha iba mora wa modimo why o sa fetole majwe ana bohobe me magete na itla kae itla le hona le matsatsing ana a re phelang ona mo mamedi wa karata oh Satan etsa sono ka batho ene Satan etsa o emela mathata na re nna because batho ba tshwere ka ra mathata mamedi o tlo ba tswa ka ra mathata re a lwana le di family tsa rona re futsanele ha re sebetse re a hloka mo mamedi wa ka ratang re a kula re a kudiswa and dintho tsana kaofela mo mamedi wa motho FM ke tsa dintho tsana tse re feta mo tsona bofutsana tshotleo tlala dintwa manyalong dintwa mesebetsing ke tsena tse re pusetsa desperation di pusetsa desperation ke ba le desperate now o batla solution o batla bona o fumane tharollo ka re go tsedi o batla bona na le ha ka re go tsedi o batla bona o sebetsa now you become so much desperate how ka ba desperate mommy ke mane mo Satan a qelalang ho hla because every time Satan o emela bana ba ntate modimo ha re le desperate ke re Satan o entse jwalo o emetse morena Jesu mohlang Jesu ana lapile ha qetile morena Jesu a sa lapile Satan wa hla o re why o sa fetole ana bohobe o yetsa o tla ka dintho tse ka reng o thusa morena Jesu mblele ho jedi le wena o le desperate le mo mameding ka bo yentseng wa tswa go yentse ngabe o inkile advice ngabe o inkile thuso yena because Satan ona batla o yetsa ka o thusa morena Jesu haiba ine le wena mo mamedi ngabe o inkile thuso yena ana no tla inga o sa kgathalo re e tla uma o no tla inga bile o sa shebele hore ke ba ya itlisa o no tla inga bile o sa shebele hore e tla muso ise because re na le mebuso e medi re na le muso wa ntate modimo re na le muso wa lefifi ka bo madimabe
hai ba ine le wena momamedi wa ka ratang o tlisetswa thuso o no tla inga o sa kgathalatse hore e tla mmuso mofe e tla o mang matsatsing a mamamedi wa ka ratang the way bana ba modimo ba leng desperate ka teng re dumela le o thuswa ke mang kapa mang. That is the problem. Re thuswa ke mang le mang because the only thing you we shebile ke ha fela o ka thusana. The only thing you we considerang as momamedi ke re fela o thusana and ha o sa kgathala hore o thuswa ke mang. That is why tsatsile o tla makala bana ba ntate modimo ba thuso le ke batho ba isimba ba hlanka ba ntate modimo. Amen. Yo. Ko ba repeat o tla makala seleke Yo. bana ba ntate modimo ba ne re tseba hore ba phulisitswe ba thuso le ke batho ba isimanta bana ba ntate ba isima hlanka ba ntate modimo. Why? Because the only thing that is in our mind ke re fela re batla ho thusa momabedi a ratang the only I remember ka tsatsi le leng ha ke na le dikoloi ke qeta ho pholoso ka ba le dikoloi tsa line di mamedi sa marwana ne ke na le dikoloi tsa marwana tsa thula ntate moholo wa ka bampitsa botshabelo mang ntate moholo wa ka bampitsa a re honna songo umntana mna mpitsa songo athi songo umntana fanele ukunceda ndikuseqhegeni kufanele ke kuyise nakhe athi mntana mthikula nceda mntana angwana ntate modimo wa thusa tlo kuzwetsa silekele be magata ne ke hana you know why? Because lo hoja ke batla thuso but ke tshwantse ke shebe thuso e hlaha kae E tla mmuso mofe e tla ka mang ya sebeletsa mmuso ofe. Come on, thuso satane ke yena momamedi o tla ka thuso ho morena Jesu a re ho morena Jesu fetola mantswe ana bohobe. It was a great advice and I think momamedi ke ntho yo morena Jesu a ne a ihloka ka nako eo but morena Jesu o shebile hore thuso yena e tswa ho mang e tliswa ke mang a le mmuso ofe fa ila ka shebelena momamedi wa Motho FM bana ba ntate modimo ba bang le phoqile ntate modimo ba bang ba lona le phoqile morena Jesu because le ne le phulusitswe le rata morena Jesu le breka ka morena Jesu le breka ka ntate modimo ba tsatsile ka shebelena ka baka la desperation le amohetsi dithuso momamedi wa ka rata le amohela dithuso bile le sa kgathalore ke mang le sa kgathalore ke mang but Jesu momamedi wa ka rata re mona a resist hana thuso momamedi because Jesu le hoja na batla thuso momamedi but ntwana le careful ka hona ke hore e hlaha ho mang mmuso ofe. Come on, amen. Mamedi wa Motho FM. Amen. E hlaha mmuso ofe. Yo. Since ke pholoswa ka 1993 until tsatsing lena mamedi wa rata a ke so ngakeng efe kapa efe ha ke so be tempted ho ya ngakeng efe kapa efe ntlo botso ba nesleke because ke bile le monyatla o di etsa dintho before ke kopana le morena Jesu but the day ne qeta kopana le morena Jesu the day ke ne ke qeta kopana le morena Jesu ya ba ke nka bophelo ba ka ke bofo morena Jesu ya ba ke dula ho morena Jesu ka dula le diphephetso tsa tsona ka futsaneya ke le ho morena Jesu ka sotleya ke le morena Jesu ka lapa momamedi ke le ho morena Jesu ba tlo go jwetse ke ne ke dula because ne sentse ke tseba ho fapanya di kingdom ne ke tseba ho fapanya mebuso momamedi ka ratang le hoja ke ne ke le desperate le hoja ne ke sotleya le hoja ne ke lapile le hoja ne ke le miserable momamedi but ke ne ke le careful hore ke mathela kae ke ne ke le careful hore ke thuswa ke ba that is why letsatsing la ka shekolena momamedi I'm proud to say momamedi ha una ngaka ha una sango ha una manga ba ma ya ka supa November ke le ka mothusa. You know why? Because I know ke tsena mibuso re fapana ke tseba le di representative tsa mibuso batho ba representa mibuso here because momamedi the kingdom o dina le di representative hona le di representative tsa di kingdom and ha ba sa tsebe o tla amohela thuso le ho representative ya mmuso wa lefifi but momamedi tlo go tsetse sephiri ke hanne momamedi
azange ndibe all over nna ke hopola ka tsatsi le leng ntate moruti Makutswana tlile Bloemfontein ga la ntse ke dula Freedom Square ke tsamaya le ntate moruti Ngamla rapela ntate moruti Makutswana re a qetile ntate moruti ba bitsa alcohol ha bitsa alcohol berea re fika re ema ka pele nna ke tlo rapela ke ntate moruti Makutswana pata ba bitsa ba ruti re ba rapelle ine re ha re tloa mo nbe ke jwa tsaba ntate moruti Ngamla ka Ngamla ha go sana motho ya tlo ya be ya letso la hae o di mahlo ya ka until today ha ke tsebe ke ka selemo sefe 20 years ago ke be ke no one will let letso la hae o di mahlo ya ka until today mo mabedi no one ha una motho mo mabedi because ke go ba pretend na seleke ka ba ke go ba re maleng ngolo le ke go ba re maleng ngolo le mona a re baleng ngolo la John wa pele Johana wa pele chapter 4 Johana wa pele chapter 4 verse number 1 Johana wa pele chapter 4 verse number 1 e re ba ratwa le sekela tumela mang kapa mang ya reng ona le moya le mpe le hlahlobe hore moya o wa bona o tswa ho modimo hobane lefatsheng lohle lefatsheng ho tletse ba profeta ba bohata ba le yona e ba le mme ho tletse ba profeta ho tletse ba profeta ba bohata ho verse 2 le tla tseba moya o tswang le tla tseba moya o tswang ho modimo ka sena le tla tseba moya o tswang ho modimo ka sena moya o mong le o mong o pakang Jesu moya o mong le o mong o pakang Jesu Christ ya tlileng e le motho mo mabedi a ratang here's the problem Jesu e ka rona re le ha ke hloka thuso kapa ke hloka keletso but meya mengata e ofarang dithuso ke a kwa meya imingata e ofarang dithuso mo mabedi ba profeta ba bangata ba etsang ba ofarang dithuso di kingdom mo mebuso e mengata e etsang jwang e ofarang dithuso mo mabedi wa Motheo FM selemo se sentse se fela ba bang ba lona ha isale le tlalatla mo mamedi you are all over mo mamedi ba ruti bohle dingaka tsohle ba profeta bohle le ba bulotsana mo mamedi wa karata ba tseba hore ha ba qala dintho tsa bona o tlo ba number 1 mo mamedi wa karata re na le batho ba tseba gore ba ruti ba tseba hore ha re ya Bloemfontein ha re ya Botshabelo ha re ya kae re ya tseba hore batho ba desperate ba tlo ene ba ya tla mo mamedi wa karata ba ya tla desperation e re mathi se re tlatlatsisa mo mamedi wa karata ba bele re le fatsile mon ere meya emeng ke ha itse ho modimo ha yetse ha ipaki lebitso la morena Jesu mamedi wa karata ha ipaki lebitso la morena Jesu ka bo madima bi here's the problem mamedi wa karata here's the problem motho ya desperate matsatsing the way really desperate se le ke le mo mamedi le me magete the way really desperate ha re hlahlobe le mebeya ha re hlahlobe le mebeya ha re hlahlobe le batho ba re ofarang dithuso ba tlisang dithuso ha re hlahlobe le batho ha re hlahlobe le dibaka tseo re yang ho tsona mo mamedi ka rata ha re hlahlobe le batho ba beya matso di maruna ha re hlahlobe le hore dintho tseo re di fuang ke di tswa ho bona ha re hlahlobe le dioli tseo re di fuang hore di tla ho bona ha re hlahlobe le bo metsi le bo matswai tseo re di fuang hore di tswa ho because the only thing you record go bona fela re thusa and why mo mamedi because of desperation desperation mo mamedi ka rata e tla etsa re satana ba pala ka bona ka bo madimabe matsatsing a ntho nkutlwisang bohloko satana ba pala le ka bana ba ntate modimo ba phulusitswe ba tseba morena Jesu ba ne ba phamisa matso bona ba inehela ba tsatsina desperation satana o yentse bonnete ba hore o tlisa desperation bana ba ntate modimo ena ya nngwe ya tliswa le ke satana batho tsa yentswe ke e tliswa ke runa kana go tsa go bapala ha ntse re bapala re tawa mo mamedi re thausa re nyolosa re ikentse bo sankwela maigona re thausa re nyolosa ditlapong tsena kaofela re tšhentšha basadi una le bontate ba tšhentšhileng basadi tsatsing lena mo mamedi hana la ile sente o mo puswa now ke monyetla ho moruti ya batla go ithuisa o opportunity motho ya desperate ke monyetla ho motho ya batla go ithuisa
monyetla ho moruti ya batla go ithusa o monyetla ho moprofeta ya batla go ithusa o monyetla ho sangoma e batla go ithusa because most of the time situation is how so yentse re wena ube desperation and desperation yentse re ube opportunity o monyetla motho mo le mo ha o sheba bona monyetla ya hore a ithuse ka wena and tlo botse bohloko ke bona batho ba desperation batho ba desperate o ba yetsisa ntho ngwe lengwe batlo yesa wa motho tla tsamaya 20,000 o tla lo ilata ha o tsamaya ikadima 20,000 o tla matha lo ikadima because o batla bona a entse a lo tsile bothateng o batla bona etsa jwa a tsile bothateng so mo mamedi desperation e ka o yetsa victim ka o yetsa monyetla e ka o yetsa le hlasipa la batho la dingaka la ba profeta la ba ruti la di doctor mo mamedi because matsatsingana re le ba ruti mamedi re lapile hle ke a kwala jwale re lapile ntule ana mogho re phile re le baruti ko re je bana ba hlaile mogho re phile re le ba profeta ko re itjelle bana ba hlaile mogho re phile re le dingaka ko re itjelle bana ba hlaile re itjelle batho ba desperate because motho desperate o gona ho mo etsisa ntho engwe le engwe and desperation ya beng ho yona itlo mo yetsa itlo mo pushetsa o yetsa o gona mo jwetsa motho desperate hore tsa mo lo ka dimaheng tsa mo ka dima 10,000 tsa mo e batla ha ke tse motho thola ka ipa tsa mo e batla motho tla tsa malwetsa a lo tla ba bile ka rata if ndate modimo sa o thusa selemo se sa qala desperation it's o leaking ho tsona wena mo mabedi ka rata e tlo yetsa monyetla batho ba batla go ithuisa e tlo yetsa monyetla batho ba batla go iphedisa monate and mo mabedi batho ba tlo phela ka wena batho ba tlo ja ka wena batho ba tlo atla ka wena batho ba tlo ithuisa ka wena because wena o dumeletse desperation o mathisa all over mabedi ka rata ke a o kopa ka lebitso la morena Jesu qetile ha re kopaneng hona jwale ka 10 o'clock ka 10 o'clock o kana matisa face 3 face 7 kalama taxa face 3 le face 7 o borfelo ya kereke ya Pastor November ka o bor shoponya ma ditlhabela taxa rona mamedi di ka tlopong pela shopo pela KFC pela KFC ka kolo driver ka re go tswile o fita limo molo ka lifteng o fite mo Greek straight tseleng o tla bona ka lifteng ya hao o tla bona kereke ya rona teng ka lifteng wena mamedi wa motho FM ke a o kopa mamedi. Let us use the opportunity that we are feeling so that the right. So that the rest of people are really meeka or batwaba, babaton with tusa, babaton with pedis, we pedis and Mambido Garata because Petrolia Total, when I let back to today, Mumambido Garata, back a landing to because Batma Ruena or Target. When I about to Mumambido Garata, PV, the late PV Nababita SAPS, on Abita the self appointed pastors, on a leba root by Simba root, kid the self appointed pastors, kidding Nakatama. Profeta tse nambo ngaka tse sa bitso tsa mngaka ke di tsotsitsa ona ba bitsa jwana re ke di self appointed mamelo ka rata now the self appointed pastor say runa re di self appointed pastor runa re di ngaka runa re di sangoma re emetse fela batho ba desperate ha re petile re nke monyetlo re itshebeletse ka bona. God bless you. Amen. No more le ke 073 078 398 3446 078 398 3446 tse di mo mamedi wa Motheo FM ke 079 083 3833 079 083 3833 Lihlo la mo re ntswa ka dintlha di sa futlha ona le motho ngwa tsenya re yana batla ba moruti mo TikTok o ba moruti wa tshwana le wena no lande wena o batla 20,000 ke ona na mantuli se re ke a go direle yone ke ne a gre bula ntate Romana